Dinul Islam agama suci, Allah lindungi iman dalam dada, Allah lindungi iman dalam dada. Allah puji fitnah yang keji. Surat Al-Kahfi berkain baca, Surat Al-Kahfi berkain baca. Al-Dinul Islam agama suci, Allah lindungi iman dalam dada, Allah puji fitnah yang keji. Surah Al-Kahfi berkain baca, Allah puji fitnah yang keji. Surah Al-Kahfi berkain baca. Menang kepegang dalam hadis Nabi dan sabiri, Allah tangguh nyawa. Menang kepegang dalam hadis Nabi dan sabiri, Allah tangguh nyawa untuk bawakai teka bumi. Allah uji iman dalam dada untuk bawakai teka bumi. Allah uji iman dalam dada. Dinul Islam agama suci, Allah lindungi iman dalam dada, Allah puji fitnah yang keji. Surah Al-Kahfi berkain baca, Allah puji fitnah yang keji. Surah Al-Kahfi berkain baca. Dalam petualang dan samiri, bab fitnah keji, bab manusia. Dalam petualang dan samiri, bab fitnah keji, bab manusia mengaku Tuhan, bab makhluk bumi. Allah uji iman dalam dada, mengaku Tuhan, bab makhluk bumi. Le
umat Nabi iman binasa. Dinul Islam agama suci, Allah lindungi iman dalam dada. Allah berdiam fitnah yang keji. Surah Al-Kahfi berdaim baga. Allah berdiam fitnah yang keji. Surah Al-Kahfi berdaim baca. Muzikan Allah jo ngebai Allah wi kedah chưa sami masa nam dunia. Muzikan Allah jo ngebai Allah wi kedah chưa sami masa nam dunia. Ulun yang kamate jadi bangkit kembali malam hari. Jadi tuka-tuka ulun yang kamate jadi bangkit kembali malam non hari. Jadi tuka-tuka Dinul Islam agama suci, Allah lindungi iman dalam dada. Allah berdiam fitnah yang keji. Surah Al-Kahfi berdaim baca. Allah berdiam fitnah yang keji. Surah Al-Kahfi berdaim baca. Orang yang lemah iman langsung akui dada sami Tuhan pencipta. Umat yang lemah iman langsung akui dada sami Tuhan pencipta. Penyakit wahan takut mati. Cinta duniawi karena dalam dada. Penyakit wahan takut mati. Cinta duniawi karena namda. Dinul Islam agama suci, Allah lindungi iman dalam dada.